congratulations on becoming the Slam champion. Talk about the range that you exhibited, winning your event 1500 and hanging out today. How did that 800 feel for you? መጀመሪያ እንኳን ደስ አለሽ ለማሸነፍ ነው። የዛሬ 800 ትናንትና 1500 ሮጥሽ ዛሬ 800 እንዴት ስሜት አለሽ? በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ ሁለቱም በአንድ ቀን ልዩነት በመሆኑ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ትሬኒንግ ትንሽ ጫና የበዛው ነው የምሰራው እና በመሸነፌ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ። Yeah, I'm really happy. I haven't ever done a sort of back-to-back competition like this, the 15 and the 800, and the training has been very difficult and new for me. So I'm overjoyed with the results. Is there anything you'll do differently in your training going into future slams to sharpen even more for the 800? እዚህ እንደ ግራንድ ስላም ትመለሳለሽ? የአንቺ ትሬኒንግ አንድ ነገር ትቀይራለሽ ወይስ አንድ አይነት ትሬኒንግ ትሰራለሽ? ምን ታሳለሽ? መሰራ ትሬኒንግ ተመሳሳይ ነው። 5000 ስለምሮጥ ጫር ያለ ነው የምሰራ እና ከዲያመል ጋር ካልተመሳሰብኝ 5000 እና 3000 መሞከር ፈልጋለሁ። Yeah, I'll probably do pretty similar training, but the focus of mine actually this year is for the 5,000. So if I return, I'd actually really just try the 3K and the 5,000.